Pa ne znam jel bi se deklarirao baš ko stari konj, ali meni je osnovna bila dosta davno. Danas sam odlučio prošetuckat malo down memory lane preko ove stranice na Instagramu Miris djetinjstva. 5000 postova, 5000 prilika da mi probude neka prekrasna sjećanja ili odvratne traume iz osnovne koje sam zaboravio. Danas neka lagana subota popodne, sunčana, iako sam tu u svom brlogu i u mrklom mraku, skrivam se ko Ana Frank od nekog, ali danas mi je očito tema nostalgija i želim, ne znam, malo agravirati svoj PTSP čist da si pokvarim dan. 5000 postova ćemo probat proći. Teško danas jer mislim da će mi vjerojatno plać zaustaviti u pol videa, ali ajmo provat. Sabirna akcija solidarnost na dijelu. Znači 5 kuna, sjećam se kad smo svi to skupljali u osnovnoj školi, mislim sam izgledalo kao da nekom želimo isfinancirati ljetovanje. Kao da niko od siromaha to nije vidio, nek smo nekom platili vilu i jet ski. Znači ovog se ne sjećam uopće, ali zla, kakav sam bio divlji klinac i debel. Ovi pojao. Znam da me Buraz uvijek optuživao da sam mu jeo kotačiće sa autića velikih, tak da dobar tek za mene. Ove kemikalije sam drobio na veliko. Točno se sjećam kako bih uzeo ovak s dvije ruke i jeo griz po griz. I onda sam se čoško po glavi, zakaj mi se tako odvratno riga nakon četvrtog. Znam sam ko klinac bio uvjeren da to je nemoguće, od tih hamburgera mora biti nešto drugo. A sad kad promislim 2 put, 3 kemikalije između 2 kemikalije. Izlako fino, lagano pakiranje raka za vašu djecu. Dođi, pojedi i uzmi i razvi tumor kroz 7 godina. Ovo budi uspomene. Nikad nisam imao PlayStation, ali sam halao ovaj Spider-Man. To je bilo prekrasno doba. Mislim, ni sad ne plaćam neke račune, ali jednostavnije vremena. Osjećam na jeziku ovu mliječnu čokoladu. Mislim da je ovo životinjsko carstvo. Uglavnom, ja sam bio onaj debeljuca mali kojeg sličice baš i nisu zanimale. To bi bila samo promptno dao mami, evo sličice zalijepi, ja ću se baciti na čokoladu. Svi imamo posla nekog. Rambo Combat Set. Ovog se sjećam, mogu si kod Kineza kupiti za 13,5 kuna. Icy Tower, ljubavi, pripremio sam se za ovaj video, ne ti se vi ništa sekirat, gledaj sad ovo. Icy Tower. Ovo me vraća, ja ne znam, vi sad vidite kak ja ovo halam, ali ako ne vidite, slušat ćete radio prijenos. To je bilo jedino bitno u osnovnoj. Koliko možeš skupiti na Icy Toweru? Ovo je bio život, nisam znao za niš drugo. Uvijek bi gledao odrasle, meni nije bilo jasno, zašto vi ne igrate Icy Tower? Opa, stotka. Mislim da je ovo sledom... 1978. Katastrofa. Zato nikad curu nisam imao u osnovnoj. Ovo je bilo jedino bitno. Ne! Uglavnom, odvratan bio, odvratan i ostao. Luk tvrdi bomboni. Izgledaju odvratno i brine mi drago kao nikad nisam jeo. Isto vam je zapelo za grlo kad sam imala 4 godine, umalo se nisam ugušila. Strašno. Tko ti prvo padne na pamet? Padne mi na pamet neki šmogljan jer nisam se htio družiti s ljudima koji su nosili ovakve čarape. Legendarne Orbit žvake, dječje, ne preporučam, odvratne su i dalje ih mrzim. Traju ravno 1,5 minutu, nakon tog se sam pretvario neku odvratnu bljuzgu, fuj. Bez veze, Iako vjerojatno ko mali sam bio ispred i ne trepto i bio uvjeren koliko ovo impresivno i ovo moram imat, ali sad nisam toliko impresioniran. Jel znaš da crtat pingvina, daj šuti, pusti me na miru. Sjećam se i tog dućana, sjećam se ovog privjeska, dobio si ga za džabe kad si potrošio da više od 7,5 kuna tam. Zato si je raspao za 3 dana. Ovog si sjećam, na RTL-u. Ovaj lik je glumio s Smogovcima, a ova žena je apsolutno neko od najnetalentiraniji na svijetu. Sjećam se da nije pričala uopće, nego je sam hodala lijevo-desno ispred onog ekrana koji je kao na touch, a nije. Apsolutno nepotrebna. Sekunda? Da. Sad ne znam koliko mi je pametno da sad tu ispred kamere ispitam svoje znanje, čist da ne ispadnem totalni kreten u svom već drugom, trećem videu. Tako da, ajmo odraditi jedan milionaš. Pitanje za 100 kuna. Vi vidite iza rješenje, ja ne vidim. Ovak, za 100 kuna znakovi kojima se zapisuju tonovi su A. Hieroglifi, B. Simboli, C. Prometni znakovi, D. Note. D. Note, jel je D? D? Je. 100 kuna.
200. Herkules je bio A. malen, B. snažan, C. zao, D. ružan. Moje osobno mišljenje je D. ružan, ali ajmo reći B. snažan. Moj konačan odgovor B. Ili je B? Ja svojih 20 i neš godina ubijam, Milijunaš junior. Nebo je granica. Dalje. Ne, 200 kuna sam odradio. Glup sam. Sumnjam da mogu doći do milion. Jako sumnjam. Obavljanje poljoprivrednih radova na velikoj zemljišnoj površini je nemoguće zamisliti bez A. traktora, B. ventilatora, C. reflektora, D. kolektora. A buraz, ako je vrelo ne možeš ni bez ventilatora. Ako je mrak bez reflektora, ajmo reći A. traktora. Ili je A? Zato sam i studirao 10 godina, jer mi Milijunaš junior baš odlično ide. 500 kuna! Kako se zove cvijet poljskog radića? A. maslačak, B. tratinčica, C. ivančica, D. ljubičica. A. Isuse Bože. Kaj, nisam dovoljno pametan za 500 kuna. Fakat ne znam, evo razmišljam. Poljskog radića. A. maslačak. Opa! Idemo! Ali retardirano mi je kao ko želi biti milijunaš sad kad igraš onak ne znam za 100 i neš 1000 eura. Zaki se i dalje, znaj mi 1.000.000 eura, ne kužim, preglupo ono. Kao mi smo i dalje u kunama, u milijunašu sve ostale eurima. Znači taj Tarik Filipović mi isto tlak može dići, to je nevjerojatno. 1000 kuna! Tko se u poznatoj priči utrkivao s kornjačom i na kraju izgubio? A. Bjeloglavi sup, B. Zec, C. Klokan, D. Puž. Pa zec, B. Svemirski brod iz TV serije Zvijezdane staze zove se A. Discovery, B. Atlantis, C. Challenger, D. Enterprise. Enterprise, D. Psss. 2000 kuna. Sad imamo na 4. Koje je to pitanje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pitanje. Za 4000 kuna. Milijunaš junior mi ne mre niš. Gitaristi se pri sviranju koriste A. dizalicom, B. trzalicom, C. zveckalicom, D. žilicom, B. trzalicom. 8000 kuna. Imam pun kurac, malo morio na mobitelu, moram se požuriti, imam par minuta da završimo ovo. Riječi i, pa, te, ni, niti su A. imenice, B. glagoli, C. veznici, D. zamjenice. To su veznici, to sastavni veznici. Koji sam šmokljan, ono i dalje se tog sjećam, a mrzim hrvatski. 16.000 kuna. Jel ima neko pitanje koje ja ne znam, ono? Koji lik iz crtanog filma je iz svemira? A. Stitch, B. Zvonko, C. Shrek, D. Petar Pan. Je iz svemira. Petar Pan, Zvonko, A. Stitch, Shrek. Stitch je Stitch, to ono čudovište neko malo s kojim ono curicom nekom hoda. B. Zvonko. Koji Zvonko Balonko? Zvonko vozi onaj... Zvonko vozi auto pravi. C. Shrek. Svemira. Petar Pan je vajde iz svemira. A. Stitch je iz svemira. Kak je Stitch iz svemira? Kak je to đubre iz svemira? Stitch, also known as Experiment 626, is a fictional character from Disney's Lilo and Stitch franchise. Genetically engineered extraterrestrial life form. A friend, pa nije Petar Pan ono Slovenac, ne kuži. Ne znam odakle Petar Pan. Koje jebene gluposti ono. Pa i Shrek je neki iz pičke materini. Shrek je isto ono neko čudovište, zeleni monstrum, ogar. Ovo se ne broji. Ajmo reći da sam dovoljno pametan bio, dođemo do milion. Ajmo izvući. Vi vidite odgovor, ja ne vidim niš. Ovako. Najčešće korišten lijek 20. stoljeća. Aspirin. Po svom je kemijskom sastavu A. Acetil salicilna kiselina. Ok, ovo će biti ovo neće biti problem odgovoriti, nek pročitati. Ne vidim. Alaninguaninska kiselina. Acetisal limunska kiselina. Alergoimunalska kiselina. Gdje ću isključiti odmah? Alergoimunalska kiselina, ono radite debilo od mene, to ne postoji. Acetil salicilna kiselina, možda. Alanin-guaninska kiselina, brina, to isto ne postoji. B isto, B mi isto minus. Acetisal limunska kiselina i acetil salicilna kiselina. Idem sa A. Acetil salicilna kiselina. A. Hvala lijepo i doviđenja. Dobro, pao sam na 16.000 kuna. Jebeni Stitch. Brojat ću ovaj dan ko pobjedu jer se nisam rasplakao, a za nastavak mirisa djetinjstva tune in tomorrow.